بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ey Allahqa, Allah'ның peyğəmbərigə iman etqan və İslam şəriətiga əməl qıladigan kişilər, əgər sizlər rastilla mening yo'limda mujahid bo'lib və razılıqımni tilab hicrat qilib chiqqan kişilər bolsanglar, mening düşmənim, özənglarningmi düşməninglar bolğan kafirlarni dost tutub, ularni muhabbatinglarni izhar qiladigan Peyğəmbər alayhissalamning xəbərlərini, musulmonlarning sirlərini yetkizadigan kişiləringlarga aylandırıb almanglar. Ular sizlərə kelgan haqiqatni Allahqa, uning payg'ambarlariga va Qur'onga iymon etishdan iborat haqiqatni inkor qilgan. Sizlar Rabbinglar Allohga iymon etqininglar va uning bir ekanligiga e'tiqod qilganliginglar uchun ular payg'ambarni va sizlarni Makkadan haydab chiqargan edi. Shundaq tursimu, sizlar ularga yoshurun do'stlik yetkazyotsizlar. Men sizlar yoshurgan va oshkorlagan narsalarning hammasini bilib turaman. Sizlardan kimki shundaq qiladigan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi.